na nathi form 1 nathi form 1 nasomi form 1 na nguthi form 2 isi ndio nena reka tuikale acha tuikae kana nesu ikale pile kindu kingi tile Yes, mwenda mwibukisia, mwenda musesia, kiini kila kisese chaku, kisese ni namba imwe, kisese ni cha Triple P TV. Na umundi tuikatika kila kilungu tuita ekaitu nene. Na itu mwene umundi twasi ona tuwira mundu maingi, twina mwini mwendete muno. Na indisi nukuida utinenga story, very interesting kana story emoyo muno. Ni muta basi yani bano ni wala tumwetea, anwala mwendete. Pio, na yu umundi yu katika ekaitu nene desk tuina mundu kuitwa Eunice Lema. Eunice? Yes. Nugota? Kana tukethani? Nugota, akana kungota no sawa. Yes. Tikaribu kuona kuitwa mwakwa ekaitu nene. Asante. Na tuyendete aini muno. Ninaiwa mwene mubyano ndo akondocha. Mwa. Yimbo ambayo sasa kamera kakwe. Wambo kethia ma fans ma pala ukethia ma fans ma ekaitu nene. No matabia omunde twina kubana. Twitinda bano twina ku. Masito makwa nitwa Eunice Lema. Eunice Lema ni mwini wa mbathi cia kumutai ngai kana mbathi cia gospel. Numita bandu beta wa mwingi na umundi tuiva kilunguni cha ekaitu nene. Twithia tinena maundu kuhusu wini na kuhusu win especially in music ministry. Ni mukwatisia kwithukisia kuseo na twende na kwithukisia na kwilela ni kana tuvikie kumanya maundu meki bathukanyo twambie kilungu imwe na timina imwe na nina mudo chingi na ngaina mwathimu. You mundu kuitwa Eunice Lema. Wese aini ingi mimi mashabiki maitu maybe no twithe twina shabiki new maybe utesi kalodhi kaku kamwe. No tuguze kala kalodhi kaku uwa akaikwathima muno. Wando guze mashabiki oba nini okakora so kamwe. Isingi makwida maimanze yako ya mitandaoni. No nambe kulilikanya mwithukisia wakwa kana musesi wakwa wathina iniete ni muno wathi weta wa sinema no ikonanwa. Wathi ungi weta wa nyina atwe ni move kane kulilikanya oba nini. Nina tuye ni move. Nina tuye ni move. Nina tuye ni move. Na Yesu ni wanza isye kithaisu. Langu ungi weta sinema no ikonanwa. Na maundu ala mivithite sinema no ikonanwa. Eka muthenya ubike ivinda ya mathina ivinda ya matatwa ngoya kwa osavinya na uyende anachalo isu ni bathisia kwa nainiete ne muno na mbia kwina na niona bathingi mpya tabe wathi nini tenge tukiwendeto muno na andu wetawa nditonya kuthaitha ngai na ngathaitha mundu na wathi ungi wetawa uni wakwa Ningai wese nundu niwe ubanga siathina mavinda isu ni mwakati wa mbathi yako we yani shabiki mundu yani mwina bahati muno mundu kuitwa Eunice Lema yani amwini ambathi yake mbathi simu muno na yu ekatu mumanye kiumbini ekalenya na itu mwese yani itu mwendete muno na bebe before tuende muno ebe mundu uta subscribe ite ambo sisi katika ka channel yesu itu itawa ekaitu nene bo wambe ubibinya ka kengele ka keta ka subscription button mubibinye ka subscription button kau na nukuida oikwata maundu alama seo pio video ona twetha live baya kana video ona to upload video baya muketha muikomana na video we mundu wambe ko ikala na ito shabiki na ito mwendete muno you ndo kwitwa Eunice Lema. Yes. Bila una masitu wali? Muda na masitu wali hivi. Wewe katikati. Vai ngi katikati. Na wombe. Wana vumbe vai. Nito Eunice Lema. Yaani kimande nikia kukina masitu wali? Kibandi cha kwa kina masitu atatu. Nito Eunice Lema. Hiyo ndio jina yangu. Then baba yangu anaitwa Moli. Yes. Eunice Lema Moli. You mundu kuitwa Eunice Lema. Wasia wangaliko iba ya Kenya yitu. Nisia itwe bandu beta wa mwingi. Miwani.
I think Oyunis ni sene location kana ni sub county. Bandu beta wanzeloni lakini tu vikanzeloni. Hito no tu vita wanzatani. Huyu ni wani siaitwe. Yani zeloni iweze zeloni tuna mashabiki by the way man zeloni. Wow. Na tuna ndo mingi muno makuma baya mwingi. Na sema kuendete muno. Muno byo. Mwako lawasiawa mundu kuitwa Eunice Lemai. Maisha makuma wana maadhiata waikana kama themba mwao ila yoki kwimanya. Okay. Ekana asie from the word ngo kana kumela na asiwe nela ne okie kwimanya. Na asiawa neithilie kanisani. Asema kwa especially to ni single mother. Either witwa kwietene. Pole. Twatiwa na inyakwa. Ambaye onayuevo. Ni watu wete na ila nesi kuiona na namanya ninyo neithilie kanisani. Kanisa wita wa MBC Nzatani. So ni to kanisa ni wa MBC boni bongania. Na no bono se Yesu ni bona atangiwe. Na twase kuma ni munini bani class 5 class 6 nene ndete kwina muno nondo na yewe kanisa ni na wa Sunday school no ka youth na wewe yani ndete kwina for sure ni ndete kwina chawo na wewe na kila sene wewe na yuko ya ikindu kita wa social media kwa yo radio kwanza kwa yo radio ya radio ingi bingi kwa ya KBC ila ya kwa hata sio tuko idhaa ya taifa na yuna kila sene wa mundu akwina nondo ba kipindi cha ya KBC tuko na we mundu akwina ngwe brother makwa ainga inu kila mundu wabeka olipongwa kitanda na ekana asekana there is power in tank kana bebinya ndini wa wime uno wokie kuyania so ndo nyakosekana ni yetu kanisa ni ngani kanisa ni nendete ngai apart from kwithia ni mwini wa kwini ya ngai ni nendete ngai muno nondo niwe kila kindu chonde ndini wa maisha makwa na ni tena ngai ndiye na kindu so maisha makwa kila ni vitilitie mpe wa sindu sio ndeni ngai yes na hiyo nzio kingi mkulia hiyo wewe na katika mtu ile ni wa kiwana wewe kwenye musiaitwe andumeana kwitu bewande musiae kwa siaitwe andu thanthatu nondo nyeni wa Mwanza the second from the last kwa kwitu twandu try andu kenda elima kwa pole na aswange methayo kwa nyeni wa kenda kwitu twi aumeana na kana yani inye siana sia my brothers maku na my sisters maku mwaseitwe andu kenda taseitwe andu kenda we ambayo usize kamera kala wambe kedia mamumo na yani nundu wa binyosi mwa eka ndugira ngai mubea na ngutungia ngai mubea nundu wa inyakwa eto andamari subudio moli kibeti keu ni kibeti cha binya muno na eka no semwanyo ni kikevi na nikitungie mubea nundu wa kutusia atu andu kenda hatwe ya nginya twabika bala twi na madinala mondo abitilie ndaililile kwithia atu ichetheka omia ni sene itu twingi bitu na atwe ya after the witu kwitwa nginya twabika bala we so inyakwa mam Mrs. Mbudi Moli ningwendete muno ona kuniwese na ngai nakwiye thayo na kwenda kukongelela miaka ona ndukakwe mituki na ndikwa ikala thayo na itu ta familia ikaitu nene akatwasipia itu kwendete muno na omituki itu mwanza mundu kuitwa Eunice Lemawethe watu watakuwa musikenda twete wakaindo askali na ngudi ngamuwa yembui na mbui tukitwa ya yes you na mutwile ni wa kiwana imathauma mwendete thauka mathauka nao inezo yuma tukia manene mathauka nao ala ndo na kwasi yani uzo rafiki wako twai vituko muno nake tatu school tuisoma na ina mafriend makwa muno mafriend matesa kola ona na kwani thina mitemeko sakola be mundu taindo nake muno weta wa mwendo wa John na evo bala we mwendo we ningwende tena ningulidikana muno ugiweta nduku wa musioka taindo nake muno then ni na ndo angi twasoma na mama friend maitu andu maingi ngatyo kumalilika na ndika na andu maingi muno
onala twasoma imwe ala twanite imwe onangi tuonana ona vyo friend witu twasoma na ke wita wa napenda umuno nake nginyo mundi ni tuonana wita wa Njona Musiona Njoni Musiona oyune munjeshi athukuma njeshi ai friend wako muno na nondo twaewa kanisani na mona keno sio tu kamwini lakini bado ni munjeshi so Njoni Musiona wingarisa manyama nililikana mondala monde tuvetelete twisiana tukwina kwaya tita yanga ingi nyo yutu yaisa kulwa kananga iye bona ngaini watu ikaliti na yuwe se tunedi tunena na mwini omwe na atya kuwe ne wa weta kwitwa mwingi asasya atwe mwingi kwitha akondo komo muno nami adwano nyumani nini ma account no mwenda akone andu ma kitu muno kitu kwitha akondo kusio yelo ndabi environment yako ya musi yani wa survive ya atendi na kondo kuni ya ikomo muno kendo chambe kitu account I think ni best account yes kati wakamba andu ma kitu mweba na siune kini kwithia kikamba becho chapiwe kitwi na choka cha sewe masako cha kunde kaniswa kangundo hata kama haya makuwe kilungu buni mo chanangiwe so ni aseka na kitwi ni kondo koseo na ndia aseka na kitwi ni kumu na kitwi ni kumando maseo kitwi kokoma ini manene kitwi ni tubanda tukaima kwa utwesa kwa aseka na kitwi ni kudhuku na kila kaunti twitanya kwa aseka na bei mwanzuku kila kiwone kwithia kila andu manenga wene mele mabicha kweli for example ukethia my brother Collins yasia itwe kitwi ni kwithia natenuka musi lakini ndio nuka na kwithia ate director wetu ndio nuka na yakuma kitwi lakini no ndivyo tunengete kwikala ku ona kwikundu nenda ngonenge ngelekanyo nenumete mwingi ne bakuru muno ba miwani lakini vya kitwi na kukundu kwita sikuru kana tisekuru na vya ndumeno kaku kundu kusema no kyandu mamembe sa kyandu manengetwe umanyini ngai ingite kukumite former deputy president kwanza gashabiki wetu muno Kalonzo so kundu kumando maseto asikitwi nzeo nitu imato kabanda tumatevi ninga ikila kindu cyonenga ino tutevetie na ninge kwika undi mbinge muno thini wa Kenya yitu andu mata kwata vice president kana munini wa Musumbi lakini hivyo twina kindu cha kuyoni akwasya kana Kalonzo ni vice president na umite kitwi kwitu so twina kindu cha kwasya kula kwinga ini move na ile kulia watu imwema kana kitwi kwema muno iweze kwema hai muno yutu wale kwa bandu mundani yani tukewa tumeyu ndimanda mundadu twile musolo none se musolo nicho manda mundadu twile musolo one ni mangu tiende na sabu kula ina musolo atulenge kibalua tuna ndio aini atulenge kibalua to ne loko ba mitoke no atumbeti na mina mbe wako wani kutoa na mbe besa sasa na kwivya kwa hivyo na kuna nitu bese nondo tia meno kama musi wewe ndimina mwinde no kita musi na neno kama musi kwito kwe ngombe kwito kwe mbui no kila kwacha wewe ndio leba tonya Kenya kwa kathiko wa mbui nivo so nikiamka no kila kwacha ninenda ngo wa mbui na nivi kaba ndo na ngombe si abio koewa ukaya ndisi wala si obwe si nyikia vela so no ile kuikoea kana kusumya wala si yo kaitwa abandu bangi at least kaya so nini se koithia ine se koima nini se kutaba kivuna mutongi na kukua na mongo hayo ndo deso wake kamba yani wese mashabiki maitu muona ma celebs teni muona yani usi mundu teso likamundani usi mundu yani unotesi kuya uwe mamada biata hai yu andala matanya kwa sekana maito nyaku bese kuwa kana mesi kuima no kuifanya mefanya kuifanya ni kuifanya tondu ni kuifanya tondu bya mumba bana makadimu ingo America na makekala miaka mbingi na moka baiki dukithi acholite undi kona tusiaitwa yuke thatukio bailu bandu banda tika bandu ba masaili ukasya noli toni mundu ala weka uyu musi tisa kulwa no kuifanya tuifanya ndio kulie wasomie skulu ira hapa mwaka wiba ona ndisi mwaka nitene itene muno nasomie skulu weta wa Itoloni primary school
Itoloni primary school itoloni na likile school itoloni ndilikana nindi na ni standard 5 no so what transfer na school witawa Kamutungu primary school so Kamutungu primary school between Zatani na Zeloni wone ki standard 8 neki standard 8 I think 1996 wone ki standard 6 wone ki standard 8 then kuma bau ndikwenda mokoli wange ona tukulia na mangi lakini niambo kutonge tina bani ningo kulia icho kiatumse uma school hizo metata Itoloni primary school udi Kamutungu kila cha tumise numa Itoloni ni Kamutungu mambranga makwala alame yolo akwa kana kuwa alama atite masome Kamutungu na mosomi Kamutungu ne itwe byala to Itoloni so inya kwa wona ni wailite kutumia school no akatuya school umwe yonke tukasoma bantu bamwe baye kintu cyake duko ja imwe muni school ndo dene se chine choko no wese no pisi kwa na namba dilo kinya nisa kudawai kana kadoki nisa mwana mubi ona no ibe muduku lakini ngayo change ya ngayo senza sema maisha mama ndo ne muduku na yu WhatsApp ya watu wambie kwina we munini alafu amina class ya nyanya kwa endi yata kuma babu hiyo nitaongea kweli tio tutabie ekane na ngoni naambie kwine ndiye kana novoa class ya nyanya nondo dunia bali mundu ate story yake na bali mundu te story ya itina wake so na mbina standard 8 wacha tuweka hivyo no ushe na shabiki wa nini ina shabiki ni mwende tamuno na ushe saila wa share maundu maybe we silie nundu we mwadhime muno by the way gize kana hiyo sika we mwadhime muno yu maundu la we silie yani yu saila wa share na mashabiki but unakuda be shabiki we silite maundu tasu no kuja we ona yani maisha make mabikie mwisho yani ona bebandu kesa kumela lakini yu wa share story yako maybe maundu we silie unaona changamoto we silie na yu shabiki wetu ai compare na maundu la we silite na kuona balanga yu kubiketi imagine wewe atege mundo wewe kwanza telete mundo no telete mundo mona na hivi similar itawa testimony yule nenge shabiki testimony yakuma ito ndio mu encourage okay ekana sena mina standard 7 standard 8 nina viteta muno school na nadi form 1 nadi form 1 na somi form 1 na ngozi form 2 isi ndio nena ekatuikale acha tuikai kana nesu ikale pele kendo kenyi tile shabiki wetu no kuenda na mundu kuitwa Eunice Lema na Eunice Lema ena story mwe very inspiring very inspiring na nukuida utunenda story yesu okwa ukube twambo di break banini alafu twasioka ni tuida ayo tunenga story yake moyo na mboga na ito